आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहन बद मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाइदी सेंजा थुमजा लेतबा अमसुंग अरोन थुप लेतबा लेंगाल शासन अम लेहेनब होनरी हक्सेल मंत्री एल जेन कुमार हाइदी मसा मौ फब खुनाय अम ओहेनबा मसी ओबे सेंजा हाइबसी यामना मरु ओय मणिपुर दा कोविड-19 नाबदगी फगलप अपन मसिंग लिसिंग तरुक चहुम निफु सुरे नाब फगलपगी सांग साद 1.5 Laibag asta COVID-19 nabdi pagalapki sangsat humdra ni pan yaure amasung sangsat ki nongjo mifam ngasidegi haukre mifam masi siting tara ni pan laigani Imphal Imphal pata Manipur lok ayukta office sangga na bangasi Mukhyamatri Nothoman Biren Singh na video conferencing khutang da jatra hun khre Mukhyamatri na hai lok ayukta asi senja thumja mutthana ba masung mathau nithine tawdaba sarkar authorities singi mayukta lakpa miyang wakaching thigana ba khwaidigi faba khutlai ni sarkar asina senja thumja leitaba masung arona thup thamdaba lengal sasan ama lehenna ba honari mak na hai miyang gidamak thabak tawriba singna aranma thong sing cha thaba thingnana ba anti corruption cell lengkhat kre Vigilance Department bu Vigilance and Anti-Corruption Department haina DGP na lusing dun upgrade tawre lengak sasanda aron athup lehendana office ke thausil haudokle ngasi jatra holiba lok ayukta ki office asi apiba matangi manungda saba loisina basu Mukhyamantri na PWD ki official sing da khanghan ki People's na ngasi ki governments da lay with trust confidence aduga central government prime minister Modi ki makha da lay with trust confidence transparency aduga totally corruption free haibadu they have but less corrupted oibadu gumba pandam mala fodagi tawmani ekhoina sigi ayukta linkat ki anti corruption authority ni haiba pochi aikhoi bu thigana ba linkali ba pochi ekhoi mayam government servant oina lei aikhoi bu thigana ba means aikhoi chumna taw nana bagi chumna tawgani haibagi commitment amag loina linkat pa samana ba dum po anamasi is an everybody everyone I right from the ministerial colleagues and bureaucrats lairiba mayam sina masi kawroidabni Tharomadu da saru yakiba Manipur lok ayukta gi chairperson Tinada Kumar na hai lok ayukta si laibak asida ganatantra bu hena mapangal kangkhan hanaba khulai amani Manipur lok ayukta lengkhat pagi damag sarkar bu thagat laduna Sri Nanda Kumar na hai khongthang asi hojik palib rajya sarkar asigi asowa mai pak pa amani institution asida piba yabakana basing naunana ba sumhangna miyamda apil tawkhi Raja ki Ain Mantra L Jayanta Kumar Manipur lok ayukta gi member Ami Singh Lukham Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar amasung makok thong official kaya tharumadu da saru yakhi Hakselam so yaifa yumbal Mantra L Jayanta Kumar Singh na haidi nungai yaifa ba raja ma ohena ba masi obesinjak haibasi yamna maru oi Lamphel pata laiba integrated ayush hospital da portion malising ani kun hongdopgi tharumda mantri na hai angang miron binupi amasung apikpa angang sin mama singda Masi oiba sinjak manang kaina fanghan bahai basi sarkar gi khwaidigi mangjil thaba thabak ni magna hai portion magi thorom pangthok pana masi oiba sinjak pijebagi maroi basing adu miyamda pak sana khangan bada saungna mateng oiri masi oiba sinjak mabung phana pijana bahona bada haksel bibag social welfare amasung siksha bibag na puna khosam na chamina bagi tangai fadaba lei Kendra Sarkar ki Submission on Agricultural Mechanization ki makhada Manipur Sarkar ki Agriculture Bibak na ngasi laumi singda tractor, power tiller amasung lau khawna bari par yen thokre. Imphal ki kawa naurem le kaida pangthok asama tharom amada polem sing adu khangalaba beneficiary singda yen thokhi. Imphal is jila ki oin EVM amasu BBPAT sing ahan batangka ki oin check tawgi thabak tha sigi kunma thogi ayupung mapanda DC complex ta laiba panchayat bhavan na pangthok lagani. Jilas ki manung dalaiba jati amasung raiji ki thakta sang khanglaba rajni dal singna makhoi makhoi meeting tharaktuna check tawbagi thabak asi jawrona ba Imphal is ki district election officer na thokpa cherol mada khangal lakli Tenopal jila ki Moriad Ayushman Bharat amasung chief minister ki haksel tingwang ki card pin na enrollment campaign amang arang dagi haukre campaign asi tha asigi taratur phawba chathagani None jila ki Longmai None subdivision ni manung janba Longsai Nungsal amasung Jaujangte khungangda matam kaktana CRPC ki dhara samni phumari ki makhad athing hukum thamkre athing ba asi leidingi manungda mi manga natraga manga di hena punba amadi mi siba yaba khulai na jingba puduna chatpa yaroi hairi
सब डिवीजन असगी SDM ने थोकपा हुकुम अमन हाई येना दुन लेब मफम अमदा साखो थरंग थब पैकेट पदा थिंगलकपदगी कोंजा सिंग मरकता खुथोनरकपदगी मुंगनरकपदगी अथिंग हुकुम थमखिबनी जिरीबम इप्साइट कुनमाथोइसु फाउंडेशन देंगा से लुप असि ऑफिस पांगथोखरे कोरोना वायरस न मरम ओरगा थौरम अदु समना पांगथोखि थौरम दुदा प्रिंट अमस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मियोय सिंगदा खुदोपट पिदुना इकाई खुमदखि मसा मथनते सिजबदी ngakthokpa पालन थौरम ngasi डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कक्सिंग न सिंदुना कक्सिंग चुमनाम लेकाइदा पांगथोखरे मसा मथनते सिजब थिंगना अखोय पुना होनमिन से हाइबा वखल लोंदा पांगथोकपा पालन थौरम अदुदा डॉक्टर याउना अखंग हैकियाना वांगांगखि पाउगी मरक थना अतेनबा ब्रेक अमा Viral hepatitis B amadi C lem na test tobuga loinana hepatitis C lem na layeng bagi kudong sabasing National Viral Hepatitis Control Program gi makhada masak khandoklaba model treatment center sing RIMS Zenims District Treatment Center oriba District Hospital singda phangbigani kanaguma mioi singna viral hepatitis na naramba yai haina chingnabi ba leirabadi thinthaba tawdana hairiba treatment center sing ase da laktuna test tawthokpiyu khangdokpiyu virus sing asi karigumba yaurum tarabadi matam chana layeng bagi kudong sabasing lobiduna laina sing asina tung lakpa yaba kudong thiba sing haibadi chronic liver disease liver cancer na chingba kaya dagi ngathok minasi miron minupi khuding makna suksoi soidana hepatitis B test tokthokpiyu amadi poglakliba angang khuding mak hepatitis B gi birth dose kapthokpiyu karigumba miron minupi sing hepatitis B positive oiba tarabadi government health facility labor center singda angang unabiyu angang hekpokpaga hepatitis B vaccine amasung hepatitis B immunoglobulin injection pungkun mari gi manungda kapthokpiyu paujenjariba National Health Mission Government of Manipur ताबीरिबा पावसी आकाशबानी इम्फाल दगिनी मणिपुर दा हौकिबा पुंग कुनमरी दा कोविड-19 ना नाबदगी मियो इसामगनि पुमापन फगलक्तुना नाबा फबा अपुनबा मसिंग लिसिंग तरुका चहुम निफु सुरे नाबा फगलपकी सांगसा धमुद्रा मापन दशमिक मंगा अहुमनी राज्य कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम की पाउना हाई हौकिबा पुंग कुनमरी दा मियो मफुदा तरुक नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि मसिग मनुंगदा मियो हुमफु तरुकती मिरमदा चलुदबा मियो सिंगनी हौजिक फाउबद राज्य असि ओइना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लिसिंग तरका चमापन हुद्रा माथोय सुरे एक्टिव केस ना लिसिंग अमगा समगा मरफु मंगा लेरी मसिंग मनुंगदा लिसिंग अमगा चनी मरफु हुमदोइदि मिसमनी अदुगा चहुम अनिना सेंट्रल सिक्योरिटी पर्सनल की मियो सिंगनी ngasi gi oina mi amata laina asiga mari laina na sikibagi paw leite hojik fawda covid-19 na sikibami gi masing ni putaruk sore Imphal iski manung sanba sagolmang subdivision gi kaibi kulenda mi ema covid-19 positive oiba thengna badagi mafam aduda MLATS location na lusingduna hida kapthop gi thabak sa thakre Thobal jila gi langmai thetanga si veterinary amasung animal husbandry thobal gi mayang makhada lamdam adu sa san sing hida kapthokre maduda sa san loibe mi singda sa san gi head call singjo yen thokhi akhang ai singna sa san da nagan malaina sing matang da so wangang ki Manipur National Highway Protection Force thamnaba amasung jiribam gi T state hingan hanabagi damak kendra gi losing basingda Sipsena Manipur State Union na memorandum amapishi lagani Delhi da hausi lariba dolasi gi President M Tombina Akashbani Imphal da hai hiramasi matang da Manipur gi sangsad sadasya singa suhana na wari sanakre hauji chathariba sangsad ki nojumi phamda 0 hour da oiraba su hiram sing ase pukhat pinaba amakhoi da su memorandum pishi lagani Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal gi nifuma panchuwa foundation denga si pangthokre thoromaduda institute asigi director professor A Santa Singh chief guest oiki thoromduda RIMS ki makokthum official Singh Dr Singh amadi staff Singh na saruya ki Laibak sinba thungna ngasi Hindi Divas Palan pangthoki ngasi gi numit asida Bharat ki Sangvidhana lising ama panipuma panda Hindi loan bu laibak asigi official language na sakhangki Hindi loan asi malem da pak sanangang na loan am oiri amasung masi miyoy million sangwa yang ka henbagi first language oiri Manipur University Hindi Department amasung Siksha Sankritri Utha Nayas Northeast Region apun sinduna ngasi pangthoki ba Rashtriya Ekat Mata aur Hindi gi National Webinar da Imphal News Secretary laiba mahak office gi sar yaraduna Siksha Mati Thosom Radhe Syam hai Sauraba Bharat Barsha gi manung delai be miyambu amat oina punsina bhona bada Hindi loan sauraba thodang lauri Laibak asli lariba tongan balon ngam kangnup singi marakta Hindi loan amapung oina amaga pau faunari Yamna laina khangba amadi ngang mangam da Hindi loan bu malem gi mafam kayada pamna ba hengalakli आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारा राष्ट्रभाषा का आज दिवस है भारत जो है बहुत बड़ा देश है बहुत महान देश है हम बोलते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ है हमारा ताकत जो है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी
बहुत डाइवर्स है, आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सबको मिला के। आकाशवाणी इम्फाल जंगासी हिंदी दिवस पालन तौखी थौरम मधुदा प्रसार भारती की सीईओ साकी शेखर बेम्पति ने पीबा मैसेज आकाशवाणी इम्फाल डायरेक्टर इंजीनियर नोमाइथेम नंद कुमार ने पाथोखी। इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीबा मैसेज ना आकाशवाणी इम्फाल के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज लेमा पोको बेदांती ने पाथोखी। पालन थौरम मधु कोविड-19 की एसओपी गांग पांथोखी। आकाशवाणी के डायरेक्टर ने खालपी मतुंग इन हिंदी थकाई पालंदी मथंग से जनवरी दो इन पांथोकलगनी। लेबाग अस्ता कोविड-19 नाबदी फगलपकी सांगचाद हुमुद्रा निपान यौरे हक्सेल मंत्रालय की पाउना हाई हौकिबा पुंग कुनमरी दे मियोय लेसिंग हुमुद्रा तरेत लेना असिदा नाबदी फगलखी। मसी थारगा नाबा फगलकपा अपुनबा मसिंग लाख 53 लेसिंग मरफु हेले लेना असिदा सिबगी सांगना सादा अमा 10.3 मरीदा लैरी। मसी मालिंगो इने यंगनबदा सिबगी सांग ख्वाइदिगे हंथबा ओइरी। हौकिबा पुंग कुनमरी दे मियोय लेसिंग अमगा चामा 53 सिखिबगे लोइना लेना असिना नाबदी सिखिबा अपुनबा मसिंग लेसिंग हुमुद्रा मापन चात्रेत कुनिथोय सुरे। आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउ ताबिरी। संसद की नोंजू मिफम गसिदगी हौख्रे राज्य सभा की मिफम निमित खुदिंग अयु पुंग 8 दगी नोंथिल पुंग अमा फाउबा लोक सभा की नोंथिल पुंग 3 दगी नुमिदावन पुंग 3 फाउ पांगथोकनी। कोविड-19 लाइसेट की यंगला मिफम मसी सिफ अनि थोना पांगथोकनी थांगजा अमा सुनोंमाइजिंगदसु मिफम लैगनी। अक्टोबर अमा फाउ चथगदब मिफम असिदा सिटिंग 19 लैगनी। मिफम मनुंगदा तोंगान-तोंगानबा बिल 13 खनादुना ऑर्डिनेंस की मोड सिना होनगनी। बिल सिंग अदुगी मनुंगदा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड Facilitation Bill Lising Ani Kun, the Indian Medicine Central Council Amendment Bill Lising Ani Kun, the Essential Commodities Amendment Bill Lising Ani Kun, the Banking Regulation Amendment Bill Lising Ani Kun, the Epidemic Diseases Amendment Bill Lising Ani Kun, amasung the Salary and Allowance of Ministers Amendment Bill Lising Ani Kun yauri. Handaki mipamanung da anuba bill kharasu puthokna pass tawnaba khanagani. लोक सभा तंगसी हानि के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सभा के सदस्य एस बसंत कुमार सनारे वोकलिस्ट पंडित जयसराज समसो लालजी टंडन अजित जोगी अमदे सेतन चौहान याउना लेखिद्रबा हानि के सदस्य तराम दगी मफम द इकाई खुमनब उठखी। कोरोना वायरस की लाइचे संदोलबा मतुंग अहानबो ओइना पांगथोकपा सभा की मिफम हेक हौबगा अध्यक्ष ओम बिरलाना लेखिद्रबा लुसिंग बसिंग अमदी मार्च थादी हौजु फाउबदा जातीय सुबु ngak सेना बहोनबदा थवाई कटख्रबा सिक्योरिटी पर्सनल्स की मफम द इकाई खुमनब उठली। श्री बिरलाना डॉक्टर नर्स सैनिटेशन वर्कर पुलिस अमसुंग वॉलंटियर वर्कर्स यावना कोरोना वॉरियर्स मुसुनिंग सिंखी। ऑब्वियसली रेफरेंस हेक लोइबगा कांग्रेस सीपीएम टीएमसी अमसुंग एआईएमआईएम ना चथरी मिफम मनुंगदा क्वेश्चन आवर लेहनबा कने तक सिंखी। मदुगी पाखुमदा केंद्रीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाई कोविड-19 लाइसेट लेबा मरमना राज्य विधानसभा मिफम सिंग निथिना पांगथोबा ngamdrabasu संसद की मिफम दि निमितरा नि पानी सुपना लेप्तना पांगथोकदौरी। असिगु फिबम असे यंगला क्वेश्चन आवर लौथोकपनी सदस्य सिंगना हंगलकपा वांग सिंगी पाखुम पिनिंग ददुना चेन बि वाफम लैते दरकार लेबा वाफम खुदिंग अतोप लंबि सिंग थिदुना मपुंग पाना थबक ओंथोना होनगनि हाइना श्री जोशीना थाजब पीखी। केंद्रीय लघु सिंगु मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नंगसी लोकसभा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल लिसिंग अनि कोन पुथोखी। अधीर रंजन चौधरी सगोत राय अमसुंग शशि थरूर बिल अदुबो यानिंगदब फोंगदोखी। लेबाग असिंग अंखै ngaklib lanmi singi damak sanction amat oina lepkin habi thajaba प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न फोंगदोखरे। asi संसद की मिफम हौजुंगे की मांगोइना पाउमिसिंग वाफम मसी फोंगदोकलदुना प्रधानमंत्री हाई लानमी सिंग अखोगी लेंगा की ngमखै ngakli अमसुंग एमपी खुदिंग मंगना मखोगी दम पुन लेमिनदुना लानमी सिंग पुंगनि थोगरफम थोई माक हाई मिफम मसदा मोरे वाफम क्या खनगनी खने नेनबा अदुदा सदस्य सिंग हेन फबा अचु माइके दम तेंग पांगलकन हाबि थाजबा प्रधानमंत्री न फोंगदोखी। हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हन्ना मुख्यमंत्री नोथोम बिरेन हाइरी सेंजा थुमजा लैतबा अमसुंग अरोन अथुप लैतबा लेंगाक शासन अमा लहेन बहोनरी। हक्सेल मंत्री एलजेंता कुमार हाइरी मसा मउ फबक खुना एम ओहिनबा मसिउ बेसिंजा हाइबसी यामना मरु ओइ। मणिपुरदा कोविड-19 नाबदी फगलक अपुन मसिंग लिसिंग तरुक चहुम निफु सुरे नाबा फगलक की सांग साद हुमद्रा मापन 10 मंगा अहुमनी। लेबागस्ता कोविड-19 नाबदी फगलपगी सांगजाद हुमद्रा निपान यौरे अमसुंग संसद के नोंजु मिफम ngasiदगी हौख्रे मिफम असे सिटिंग 19 लैगनी पाउ लोइजरे।